iti kamoten, mangisang sa giwayway itinuangin. Nagagit niyang kuberting natari pato iti dingwen, pagulidanan nasken at tuladen. Awan kanyan at panog, ginaldolat ta sumalok, uray makasinit ay iti pudot. Nakarat-kadlat ta, uray at sa gubanit na, ang pastor nuwang di panakay na na. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen, tati kayat na rumangay pananagbiyagen. Nunalpas ti rarepen, nagbirok man ti panggadanen, alatiro tadandanin panagapiten. Ngem apay tanaliday, tabagam nalpay, idinamwam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pay umisem, napanpay kiti nakiinumen, ngem kunana sumulitag no next cropping. Sumaruno apa nagtatalon, raib ken sikakit ni maton, doble pay ti presyo ti abonon. Awan pa'y katidan regasyon, de gasolina iti padanong, ni Uncle Berting ang isalda taltalon. Dinan sa amasakan, tadi makilen iti pamilyan, tatay baro nang agbasbas sakit ng asawan. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse ditangim, nalako na tay may nga ektarya. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen, anyan nga rigat ti mamlarumang ayen. Ada na puko ni Uncle Berting, isupayan nagpapagatasen, alatiro madlawalu makayen. Ada may isa amalem nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw kakape nakamulengleng. Awanen iti matalonin na amin na nalakon, awan paiket ken kwanat mang taripato. Napanagugot iti kamutin, idi sumangpet si malibukak ni Uncle Berting. Dakkel nagbaliwan, lagi ti anak na iti kinagageti maladak ken kuana. Adanin hanyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anya natatububrana. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti maleman, pindahin at anak na pasyaren. Hawanen ti dagdaga, pinagpadal ng emitan mansyonan ti balay na. Si kangay karuba amamum kadisuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Arami din nati amin kadatay nga anak na aksubalitay kumamit keng kuana. Aksubalitay kumamit keng kuana.
sayangin tabagim tasikat maperdilag lagi pem awan ti umuna ababawi tanuitan nakagangan usap ipaakat mo di kayat day tarik nam uray pobre no nabadang uray pugot no nanakman tinagdilmaan ken saan saan lakit tunay abang bangutan narigati mabaakan narigati maawanan arig mo't pataw nga agkatang-katang agayat kaitan tapnon maraman ang raksak tibiyag anak kay parsuaan no sikatay napili unay bagsak monto di nakaayay bukbukod mo ontun liday ay adu asen sanay sang sangit mo kasta unay di kinawan kataktakunay nay piririt pipiririt piririt pipiririt narigati aging didi narigati napili ng grunano di kamatagtagari di mo sayangin tabagim tasikat maperdilag lagi pem awan ti umuna ababawi no ti kayat mo pagtungpalan ketay bak nang nga adu ti kwarta na adipen kadbuktag gupsang no di mo mapunta-puntaan ugali na ken kadawian ay asikan to pay nga agulaw lang piririt pipiririt piririt pipiririt awan serbit kinabag nang nawan ayat amarik na laangam tondo lusyang luluam madangan-dangan alis mo taka makampatyam kunak tadi kanto mailawlawan uray sino basta na pudno manggit pairagsak unay nga umno dilakit manglukluko dilakit tinabisyo syutem lataawan adu asaw piririt pipiririt piririt pipiririt narigati aging didi narigati napili ng runano di kamatagtagari di mo sayangin tabagim tasikat maperdilag lagi pem awan ti umuna ababawi di mo sayangin tabagim tasikat maperdi Isema pagkabiyaga pamurmuray dagitoy mata ketisud makaagas mangliwliwatoy kaungga isema duti sawena ada isema makagura ada isema day awena ka ken isempa magusto kengka uray ada amin kanyak arigat uray payno agpupong totak uray payno agpaspasug na odak no ismanakring nakmapagmaya isem umisem ka man diako lalawagam man to'y barukong ko taisem mo isut mga iayo daytoy pusok napnuan tilimdo isema pagkabiyagak amurmuray dagitoy mata ketisut makaagas mangliwliwatoy kangga isem nga duti sawena ada isema makagura ada isema ray awena ka sempa magusto ken ka uray ada amin kanyak arigat uray payno agpupong totak uray payno agpaspasug no odak no isman nakrignak mapagmaya umisem
inta agay ayam ay ayamenta kay batutan ni tata. Nakalinlinis nagganas nga igaman, no mapetpetam di monto malipatan. Batutan ni tatang dakkel timurdong na, mabalin nga balaan taada abot na. No pisiten ada ipuksit na, uray laa maulaw tamaan na. Batutan ni tatang tawid na ken lolokwan, ket maguskustuan ngay ayamen ni nanang. No itirabi nga agronda datatang, at tidog abatuta na isu usarenda. Toy met batutak nalukmeg anabaket, ket tirigat na di tamaan na lumteg. Batuta anairanta nga isagot kunto kengka, isunto ti ay ayam ta inton malpas ti kalaysa. Umay kanading tainta agay ayam ay ayamenta kay batuta ni tatang. Nakalinlinis nagganas nga igaman, no mapetpetam di monton malipatan. Batuta ni tatang dakkel timurdong na, mabalin balaan taada abot na. No pisitem aday puksid na, uray laa maulaw tamaan na. Batuta ni tatang tawid na ken lolokuan, ket maguskustuan ay ayamen ni ninaanang. No itirabi nga agronda datatang, at idog abatuta na isu usarenda. Toy met batutak nalukmeg anabaget, ket tirigat na ti tamanan na lumteg. Batuta anairanta nga isagot kunto kengka, isunto ti ay ayam ta inton malpas ti kalaysa. Isunto ti ay ayam ta inton malpas ti kalaysa. Napanak man, nagpalpalay lang, di ay higit, di baybay. Mawisak amang buyat daluyon, aparnuayan ti taaw. Marignak man, puloy ti angin, akalalamisan.
darugong ko. Sagay sa bayan panagangis ko. Di ala ko man nakiam-am mo. Paglamit kayang tiloko, gugwapo di aton apat dalgan. Tasi akon kay nadalan. Uray na taraki, veno na macho no baklamit amang limlimo. Uray na taraki, veno na macho no baklamit gayam-gayam ko. Uray na taraki, veno na macho no baklamit gayam-gayam ko. No siak tu ti agasawa, pilik to tayadot kwarta na uray. Bakit ako ribet-bet? Akpay so tay kun kunada uray. Bakit no masulek aglua, no kutkudem ay kumayet kita. Ay wen kudem kumagat kudem nagatel. Ari kape magtimbu-timbukel. Kita kuton nakadagdarkel. Takagat na alumabaga, nakagat-gatel lakas laaba. Indemol kuton tital-talon. Ay kaya't ko lang entay baklang entay babae abungang gera tatay bakla pasak mula magulimek da. Entay babae nga bungang gera sigurado pa'y nga iskandalosa anang sabna manggek ti karuba. Kudem nagatel, ari kape magtimbu-timbukel. Kita kuton nakadagdarkel. Tay kagat na alumabaga, nakagat-gatel lakas laaba. Indemol kuton tital-talon. Sino ka aglabas-labas, to'y hardin ko umuk ni ayat. Amwem ngaruda balasangak, sabong nilirio, di pa'y nagukurat.
sabat bumakit ngem nalapsan inis maket kimid ma nagtibayo to'y kahunggak no tilangga dimet paudi di pamaginawaw sexy at tawen santi 60 lungay na pailat makagagari bumakit nga agpaiso napiksa pailat inababato makaalino ti patong na makaparukso pailat kinina agbabageta isut kun kunada kanya uray manuya wendak didametrik na toy marik na agbabageta puno nga agbabageta didangamin na mutiganas di bakit akay na yan ayat agbabageta puno nga agbabageta didangamin na mutiganas di bakit akay na yan ayat di pumatol iti bakit kaskala adat langit awan sa pulem ti kinasamit arakup naken inagek di bakit nasingsingpet nabangbanglo awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulem na kinagagek dakkelari rotay kung kunada nga amoy lupa ti anggoda di bakit akaromansa nagpaiduma ti ganas na agbabaketak isut kun kunada kanyak uray manoy uyawendak didametrik na toy marik na agbabaketak puno nga agbabaketak didangamin na motiganas di bakit akay na yan ayan agbabaketak puno nga agbabaketak didangamin na motiganas di bakit